Jogorku Kengештин deputatımın. Mekteптин tuvaletini tazalatып koydum da bir aydan beri akçasını berip aytat. Meni günüge oştan alып kelip zakaz kıldım ele. Uyat da ya oşonu. Benim birinci suram endi biz işler жақсы болуп atar. Anan kecha Sadir Japarov bayam söylegen elek. Oşo jer maselesi da. Oşonu ayıl hökümet berбей koydu da. Oşo kim algan kim algan kecha Daniyar Jantayevga bayam girsem mundabay koydu. O Daniyar Jantayev тура айтты. İspsoktordu ber, kim aldı, kim alağın doskaga ilip koydu de mundabay koydu. Oşo, anan keyin Nazan Kara köçösüdeki istalba kuruş gerek, elektr mamıça. Bu yıl znaklarımız yok. Arıklarga beton koyuş gerek, oğlan bolup aytat. Anan keyin Çegavat aylı hökümetinde traktörçülerin tek servisi var, onu yam alıp koyuştu. Oşunu yam közümel kalıp berişinizler suranamın. Aravan eli dikançılık menen kılavuz. Mineral jer temizlikler kımbat bolup atat. Bar yok kımbat bolup atat. Karab aytasızlar. Darı, mineral jer temizlikler. Andan keyin bir sura bolup atat. Aravan nokat sayı var da, oşonu bir tazala beringizler dedim ele de, gördüңөр. Orular oşorudan ele çıkıp atat. Baya aytıp kettik, ipet etti, sığ-bığlardan beri. Oşo. Tak, jer maselesi o için ne oldu? Anan bir soru. Amankan Batırovич, 2024-жылы 13 токтом менен 204 жаранга жер берилген. Ошону biz сайтка чыгарып атабыз. Ошол мезгилинде элге жарыя кылган эмескен. Жергиликтүү кеңештин төрагасына дагы ал токтомдорду бердик, сканерледик. Айыл өкмөттөн эле чыккан токтом, аны жашыра турган нерсе жок. Аны айыл өкмөттүн алдындагы маалымат тактайчасына дагы илдиртип коебуз. Же dilip koyular, elektr mamıçalar boyunca ayılda ne mesele var res? Саламатсыздарбы? Бул жакты жаранын кайрылышы боюнча жерден көргөнбүз. Былтыры 26-25-жылы 17 столба коюп сип тартып бердик. Эми бул жак көчөсү калды да, бир көчөсү. Nazan Kara köçösü var. Өзүбүз менен макулдашканбыз, 27-жылда иш мерчемине киргизип коюп берет турган болгонбуз. Makuldaşkan kesingerde arıklar, betondor, bu içki arıklar mı? İçki arıktар biz kılıp atабыз. İçki arıktardı özüңөр kılasыңар, özüңөр tazalayсыңар. Anan birinci, ikinci kategoriyamen bu yıl oğuzga ötközüp beresiңер anı. Жарайт. Anan mineralini kança oluyor jet sebütkiç? 3000 som. Kança? 3000. Bir kahve 3000 değil. 60-65'e çıktı. Közemez yok da. Çok. Sizge bunda informatsiyanız turamez. Göçögünkü jet sebütkiçtin bası. Hem siz bunda uvar nedek sırada? Kança jet sebütkiçtin bası? Саламатсыздар бүгүнкү жыйын катышуучулары. Амафос бүгүнкү күндө 67 сом, калий 40 сом, супер калий 40 сом алдыга. Супер фосфот 24 сом, карбамид 65 сом, селитра 46 сом. Эмнеге 46 сом? 20-38 сомдон 46 сомго чейинки Казакстан, Россия 3 түрү бар. Көчөгүнү Нокат районуна келди, 42 тонна, 120 тонна чейин Ошко келди. Бүгүнкү күндө жер себүтүн баасы 41 сомго түштү. 2100 сомдон сатылып атат. Бул боюнча биз баягында ызычуу болгонбуз, ал баасы көтөрүлүп 3000 өйдө чыгып кеткен. Көчөгүнкү күнгө 2100. Siz uvardın kızmatkeri anda bugün günde işleveysiңер ütü emеңер менен. Кандай силердики 46 сом болуп кетет? Жок, 38 сомдон 46 сомго чейин бул 3 түр бизде селитра кирет, ошонун орточо баасын айттык. Орточо баасы бүгүнкү күндө 41 сомдон сатылып атат казыр. 60 сомдон алдык койсоң орай. 60 сомдон жок казыр. Жок. Ал эми жанагы силердики российский деп алып келгенди чыгарып атасыңар да бүгүнкү күндө. Мен айтып атам, Өзбекстандан келген баасы бүгүнкү күндө 41 сомго түштү. Анан жер себүткүч боюнча мындайлар, мен элге да туура түшүндүрүп кетейин, бүгүнкү күндө өзүңөр угуп атасыңар, Иранда да согуш болуп атат, Россияда да согуш болуп атат, ал эми кымбатчылыкты айла жок, бул эми биз импорт кылып атабыз, ошон үчүн маселе бар ал жерде. Бул жерде мындай айыл чарба министринин эмеси кызыкчылыгы да жок, эчтекеси жок. Просто бул ошол рынок ошого алып келип калды, согуш жүрүп аткан боюнча. А жанагы биз Өзбекстан алган жер себүткүчтү селитраны, аны биз
mamleket ministerlik bilen çok süйлöşüp oşonu düşürgönge hareket kıldık. Hazır kvota men alып kelip atabыз аны. Dağı turgulam. Tülen İsmail Mektebi'de mini stadion var da. Anı mektepnin balansına ötközgülü. Oşonu hem alışı akçası yok. Meni stadion al degen itagale Yok. ayıl hökümetin balasında O boş. bir adam alıp atat da частный kılıp alışkanda. Oşonu arendasını şunu otasız mı? Emnege частный болуp kaldı. Частный boklan birinin küzür alıp alıp Мектептин территориясындагы мини футбол аянтча бар. Аны ушу эл өздөрү уюшуп курушкан. Документтерин району менен тактап туруп эмнеге мектепке өткөрөбүз. Ол эл өздөрү эле уюшуп курган аянтча ошону өздөрү карап, өздөрү саатына төлөп иштетишет. mekteptin balansında da mektep götköz bergili. Макул. Andan keyin daha bir soru var da bu aylı hükümetiniz жаңы geldi. İşte, men bardım, jardam kılıp işleyin desem küzür. Sen deputatsın, sot kaytam, onda mınday kılam da atat. Onu korkutuşsun kere. Bu yan başladı. Muruku yan yepte paçıp gitti. İştegen bizim arağında kadırlar yok mu? Ketip kalıp atat. İştese dakelsa iştesin. Bosak koysun. Andan keyin bir daha sura turup durun. Dora diyelim. Dora der yaxşı iş kılıp atat. Maladesin. Jer sürdürdü mü gelip atat. Resam iş kılıp atat. Kadastram iş kılıp verdi. Rahmat. Andan keyin bir ökünüşlü jeri mekteptin tuvaletini tazalatıp koydum da bir aydan beri akçasını berip etat. Meni günüge oştan alıp gelip zakaz kıldım ele. Uyat da ya oşonu. Kimge tayanıp kılıp atat bilbeymin. Emnege Ya turup dur onu. Emnege Hazır töle ya Yembank'ta nasıl salçı? Bir aydan beri toygozdu meni. Emnege Yenenge bağır onun. Аман Каматович, Yok, мектеп men bir nersege taňgalyp otam men. Mektepti siz nege tazalattınız? Yok, siz nege tazalattınız? Bunda bağır bir tamız koygular. Baya gece prezident menen süylөгөндө bebeçalarga berbe degendeçi çeklerdi tuğru püt talış biliş kılıp koydu da bebeçalar kaldı. Ayılda жалгыз boy yeneler var da astı 4-3 balalı iyilak da öyle kaldı. Anan kim bu mekteptekiler munan bir kuru gelip жазıp koydu muna dokument. Bunu sizge tapşırıp koyunca oşa. Alып geldiniz, alып geldiniz. Anan kim Bezle oşular balдар gözüme- var. Dayı, aylanayın, imnele, unda emetesinger. Mikrofonu almıştır.